ngo yihorera muri zigizaga gutya reka nitizuko ngo yihorera muri zigizaga ica ni igisokuru kibi gikugwa nuko bayitegeko rya rudasumbwana n'ikindi kintu. Gatandatu ngo umugenzi agushinyaguriza ngo ameze nk'ifarasi ishaka kwima ngo hagize uwigenderako ngo uca yabira. Nukuvuga umugenzi agushinyaguriza muyegegwe abara umugenzi mubi wari umugenzi uko kwica kuko ishavu gishuri y'indogobwa yamaze kubona inyana irinze worikira gute wogira gute abari umwasi w'Imana. Mbiriza abakristo mukristo ugomba guca igisokuru kibi. Reka ndakwibira ibanga nduzo kwigera wigereranya na mugenzi wawe kuko Imana yaturemeye mu kutangana yaturemeye mu busumbasumbane. Reka ndakwibaritse ikintu ni kubera iki hari umusi ukubera mubi n'undi musi ukubera mwiza. Bibiliya iravuga ngo umusi usumba uwundi. Ni kubera iki hari umusi usumba uwundi. Kenda mubisoma mwene Sirake ikigwane ca 33 murongo w'indwi ngo kandi umuco wose w'imisi yo mu mwaka uva kuzuba. Ibyo bigenda gute? Nuvi ni kuki hari umusi ukubera mubi n'umusi ukubera mwiza. Ni kubera iki hari umusi usumba uwundi kandi umuco wose umurikira umusi uva kuzuba. Vuga ngo ni karemano. Tanguru nezegwa n'ukuri ukusa ukure ukuvuga ukukora ubabazwa nuko Mungu umutima wa mugenza ufite ishara ufite inzigo ufite ubwibone ufite umutima ukora ibyaha. Kuko mu byo Mukama yategekanije imisi yaratandukanijwe kandi imisi yaravanguwe kandi bihe n'imisi mikuru Imana yabihaye uburyo butandukanye. Niyo mpamvu iyo muvuga ngo isingu terihinduka akareka Imana itabishatse niyo hinduka. Cyo gituma namwe mukwiye gusirimuka nimuhore hahandi ngenda Paulo yaganze n'amaguru mwe muzigenda n'amabisi muzigenda n'indege muzigenda ni hari misi Imana yateye itekira itagatifuza uwo musukwiye kwa muwurindiriye uwuteramiye ngo yindi nayo iyishira mu gitigiri cy'imisi isanzwe ngo abantu bose bava mu mukungugu kuko Adamu yaremwe mwivu ngo Mukama yarabatandukanishije akoresheje ubuhinga bwinshi abacisha mu nzira zidasa. Umviriza ngo bamwe yarabahezagiye abatera iteka uri muri bo bantu ujya kurondeza ikiri uri muri bantu ujya kurondeza mu bakwa mwezi gisabo uri muri bantu urondeze mu bagani mu banyarwanda nurondeze mu babandi mu bategwa n'umutima mu baki reka mvuge mu Bible ya migango muvuga ya matini yanyu ngo mu bene gwamba mu biki mu bahima mu baki bya bintu muvuga eka da aho sinavuze bwa bwoko sibyo Bibiliya ivuga ya migango muvuga kuko nimba ari ubwoko muvuga ngo ari ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abo bafise indi miryango bari encrime nukugambi basigure mu byumbe zuko bifishize ko umutima nta nico bimaze ni n'ubugugu. Reka babwira ikintu kimwe kuko umukungugu n'umukungugu gusa ari ivugi kivuvu ari ivugi nombe ari ivugi gibumba ibyo rero simbyitayeho na nico bimariye ahubwo ikindezereje nuko uri umukunzi wanje nka umukunzi wawe tukaba twubakiye kuri Kristo umubiri umwe natwe tukaba amabuye mazima. Mviriza ngo Mukama yarabikoze bikoresha ubwenge budasanzwe abasigaye mu byimvangamwe n'uburushi muri ko muri kwegera ngo bamwe yarabahezagiye abatera iteka ngo abandi abatagatifuza arabiye ngo abandi nabo yarabavumye arabacuvya abakura mu kibanza cyawe. Iyo rero wisanze muri uyu muryango wavumwe ugacuvya wisanga ari umuryango w'amanyanga umuryango utagira ubukundanyi umuryango utagira umunezero umuryango utagira atacubahiro cy'Umukama kiwuri nawe ugakomeza ugakora amanyanga ugasanganya koko yabyayishuye yakubyayishusho nawe byayishusho ugasanganya koko yagucinda sago nawe uzozica abana bawe kandi akwiyongorera akantu kamwe. Imana yatayiteka nimwe bwa muri ko mumva ijambo ry'Umukama ariko ikizobicarika muri iryo teka nuko muzorenga imbibe z'igisokuru mufise anakugira giteka cyuko utabingumba rihabi yabanje kurenga imbibe n'umuhereza muka eri yibarenga anaragenda yegamira yakini avuga ati ubuhobo wazinda mufise mu mutima wanje uko nemera Imana n'ubushobozi bwayo yakini aravuga ati niburi ngora Mukama kuri atandaje ngo bose bamubona nk'imborekwe. Ijyo bituma birivuga ngo ntuzohirahire ngo wite ubundi umusatsi ni wowe watayiteka ndaje kubikubwira kuko ngo kuri iyi bumba riri mu
ukurikije ingingo y'umukama izo guhimembo nababwiye turi mu nyigisho zivuga gukorera imembo ugaragara aho Imana iguha udasambanye ikaguha inzuba ikaguha ubutaka ikaguha adresse mu migisha Imana itanga harimo ubutaka reka guhora n'inzererezi reka guhora n'ibirago reka guhora n'amamatera reka guhora n'amamare ku mutwe bamba bagwa pe ngwe bagutwara muri senari byo bintu ni mu mwige gusenga mukuri no mu mutima kuko hari abantu babyigungiye ko kwera imitima mibi yanyu no kutamenya kwayo nuba n'umuntu w'ingajya yingugiye ko ibintu uzomenye ko Imana yamukugabiye umutwe nk'imitsima niko karebu yabo mani nyagibugi gashiri bubafu kubera yabuza abayitunganiye bonyene Bibiliya byaravuze ngo narondewe n'abantu badafise ico bambaza hari abana bisi bananijwe hakujya kwa Korneliyo nimwe muka Petero avuze ngo yo muzanje Imana itarobanura ko butoni ibikorwa by'abatumwa 10 ngo yiyegereza hose mwakora ibyo butwari ngo Imana amwiyereka Korneliyo ngo kwera bisabisho by'iki no gusangira n'abasuku biwe no kugira neza ngo Korneliyo baravuze ati Korneliyo ndakubonekera urantangaje Korneliyo ndakubonekera ngo abo bantu rero baraje barondera Imana aba Imana yari yagize samuragwa biceceke bimere arabantu bahora bavugwa ngo ko mu Burundi kera ugifite twatubono tudakunda kuvugwa muri bibiye bya none ngo kugibumba riri mu minwe y'umubumbyi ari bumba uko ashaka niko abantu bari mu minwe y'uwabaremye abagerera kuri kijingingo iyo ngingo y'umukamuzo byazo umusaruro ni wuba itegeko rya rudasonga ngo kugiciza kibangikana n'ikibi ubundi Imana yari yaravuze ngo umuntu azohereza ubundi Imana yari yaravuze ngo umuntu azohereza uruhimba atabiganye atari mwene rivazo wapfuye kandi nukuri ndabarahiye naho Bibiliya itavuga se na nyina umutishubu Eliya nabwo yari mwene Levi ndabarahiye ko nuwo hakurya nabwo yagiye nabwo yabaye ari ishiri nabwo yagiye agamura ishiro ko bage nibagamura ishiro mwibuka yuko Ruben yacavuga ati reka twicane igicaniro kugira ngo abana bacu bazomenya ko tuvuka Imana izotungisha abanyamahanga burya nico cyanyigishije kuri Yeroboamu namwe muri ko murafikira amaso nkuko oyo ngo niko n'abantu bari mu minwe y'uwabaremye abagerera kuri kijingingo yiwe kugiciza kibangikana n'ugomba kugerageza Imana igerageretse mu kuri no mu butungane ugira umutima mutsima ngo kugiciza kibangikana n'ikibi ubuzima bukabangikana n'urupfu niko n'umucumuza abangikana n'umuyobokamana ngo none rero ni wiweze ibikorwa byose bya rudasumbwa ni wiweze ibikorwa byose by'amaboko ya rudasumbwa ngo bigenda ari bibiri kimwe kibangikanye n'ikindi n'inzira n'izibiri n'urupfu n'ubuzima iguheza gigwa ni kuvuma ni kuronka niko ni ego ni oya ugana inyishu zima ni kurasenga ni zitatu zose ni ego igutigatera iguha ni rindira ni oya kandi oya y'Imana uzoyishime kuko izo biri mu inkinzo sibyo umva rero umva kabiri umaze kwitandukanya n'igisoko uhindurirwa amateka uko biriravuze ngo umurongo wa 16 mwe n'isira 33 ngo najewe nduwanyuma ngo naragize umwete humba aho abasaruzi b'imizabibu bavuye kuno guca karande kuno kwitandukanya n'igisoko ndaje kubabwira umukobwa yabishoboye akavuma ngo naho jewe nduwanyuma ngo naragize umwete uzogira wo kumva no kumvira ngo yari ari umuntu nkatwo ni Yakobo 5:16-17 ngo ariko ngo agira umwete wo gusenga ngo Imana iramwumvirisha ibyo byose yamusabye agera ku rwego agira imbaraga uri umwasi wiwe utamwivanga ko yavuga ijambo rikabari gupayeko umuriro w'Imana nimba ndi umuntu w'Imana umuriro w'Imana zo gutwika muri uvuye mu juru ufite inkuru y'imanuka kuri gato ni nko zawe n'ibigwanisho byawe n'ingabo zawe 50 bami bakabiri ngo bakujya kuhumba abasaruzi b'imizabibu bavuye ni kumwete wanje nawo wangaburi ujya mwete ugira wo guhumba kavuga uti jya sindi bwihagarare ko sinarimye je sindi bwihagarare ko sinateye ariko ari tegeko ryuko ubuciye bugufa gahumba ashobora kugira ashobora guteta urugo ushaka kuryugahaga harabana inzara yishe mwaramunzwe mufite ijambo ry'Imana mufite ukuri kwa Bibiliya reka nimusubire rakimani bagawire rakimani bateturu rakimani banazara rakimani bakure kwa makuba umvaga tayinyonyumviriza kakoko mukanyumviriritse ukobwa yitwa Ruti yaraciye karande ya Mowabu ingwe Imana igiranye iwabo w'umubiri nta mani hari iko bisegowe
Naomi yabuze abahungu be n'umugabo we Maroni na Kiliyoni n'umugabo wiwe Elimeleki. Avuga ati reka tujya i Yerusalemu. Agenda mu mirima kwa Bowazi ajya guhumba, aho baciye ajya guhumba gahumbira nayo nabukwe. Agatorora ibyo bitwa gutorora. Burya n'ubusinzi uburyarya musigaye mufise. Kera carazira gusarura ngo hetse burundu. Ariko uburyarya bufise sinzi ko biri mu Burundi gusa nuko ari no muri Afrika. Ubu burya n'ibikiyani bagusanzwe bikoratorora mu murima wabo baraguhunika. Ico kitiyo yo ni kuvuga rero mayi namukuramo musubiza mu bwo nyene. Ico kiba rero aragenda arahomba. Bowazi aravuga ati ujya mukobwa ari umutima, amusumbisha abanyisraeli bose, aramurongora mu byarako inde amubyarako Obedi se wa Isayi se wa Dawudi se wa Salomo se wa Rehobowamu. Reka mabwirike Rehobowamu se wa Asa bandai. Reka mabwirike ikintu kimwe, igihe cyose uzogira umutima wo guca bugufi uzoca igisokuruke. Kuko ushobora kuba ushobora kuba warize amashure uba muri VIP umeze neza ibintu byose naco mu buza naco mugirana mu igisokuruke bikakudinditsa ugasazira iwanyu kabungiga iwanyu. Kisangura indaya uri umukobwa ibera muri Gaseke buyariya muwoyi wo munuze ukumva guterese wo buhiri wo gukuye ku muzigo wamubura naho ikigabo cyamaze kumena ibanga kikaza akabari cyo gikoresha kiguterera. Mugano ugira umutima uciye bugufi uzoburi kuracakarande imivumo yimbitse yo mu gisokuru cyawe. Rutarayica iyo karande no kuvuga aremegwa muri Israeli. Ibyo ni bimwe wa munyakanani kadusomye mu nziza Yesu Kristo. Wa munyakanazi kazi yabwira Kristo ngo nkako. Kristo amubwiye ngo ntabwo umukate w'abantu bereye tubwa avuze ngo nkibitse umwana. Yezu umwana wa Dawudi. Akati ntabwo umukate w'abantu bereye tubwa. Avuga ati yamara utubunda dushobora gutora utuvunguka twiki. Utuvunguka tuvuye dukorotse tuva ku meza y'abana. Kristo avuga ati sinabwabona kwemera kungana nkuko muri Israeli. Umwete wawe rero ishaka ryawe ryo guhurumbira itegeko rya rudasumbwa bizoguteturwa kandi bizokugirana bizokwamisha ibya mwana wose uzoburi kuko Yesu Imana yamubwiye ngo nugira umwete wo kumva wo kumvira amategeko ngushinze ukazikiri mu izosi ryawe ntengamira uburyo canke bubavu anu wose uzohonyora nzohakurosa. Ngo kugumwazagira wo mukama nabaye wa mbere. Umukama hezagira ufise umwete wo kumva no kumvira itegeko ryiwe. Ngo narujuje ubwato nk'uwasaruye imizabibu, ngo murabona ko nakoze nikorera, ngo ariko nakoreye abayitwararika inyigisho bose. Ni kuvuga ico gihe ntukora bwabo gunge kwa kwigenda ko kwa kubanyamwigenda ko ugira umutima wagutse ukigwamwe abandi. Nicyo twabonye no kuri Tobito ejo. Ngo ni munyumvirize mwebwe mutwara igihugu namwebwe bakuru bishengero ni mutega amatwi. Sibyo? Ubundi mukwiye kubaho muri abantu bigenga. Ubundi mukwiye kandi kuba wigenga mu mutima ntibisigwa kuri cigenzi. Hariho nk'ibintu uhana nko muri Eklezia baravuga ngo nawe wiha ubutumwa, ngo nawe wituma, ngo nawe wiyamagara. Mbwari igihe Imana izagusanga usinziriye, hari igihe Imana izagusanga mu makubuka usanga ahubwo aho mwakoranye ubutumwa muri Eklezia kundi kirazira kwifatira muri rusange iragutse gose. Aho mwasenga ubutumwa muri Eklezia abonye nubwo baraguciye barakwinuvye kandi umva muri paruwasi bakwinuvyemo kubera intege nke zawe makosa yawe niki ngucu uja gutarukira muri paruwasi bakwita irindi zina isimba rubebe. Sibyo? Mwisi mwuko isimba rubebe ni kintu kimwe ibicane mu mubiri ni nk'indaya. Urumva? Ariko abo nabimana bibakeneye nicyo Kristo yakoze muri Yohani 4 muzosome kuri wa mugore w'umunyasamariya kazi. Ikiba ni igiki? Sibyo? Wowe ikintu kikubako ni igiki? Ubu usigaye uhagaze nka iyo umeze nk'uko. Iyo uzanya kuka kukuvuga uti Mana nundengera ukankurika igisuzuguro urugo rwarananiye umuryango w'abakristo ndawunaniza nawo waranaye nibakinyemera nibakimbona no mu maso muri korale baranyirukanye umwana ru Kristo barabibona ko atari cyo ko mwebwe mugenda mugiye gusaba abatisimu anige wisanga nibyo byose bakuraba bakanuganuga nk'uko uri. Ibyo bintu nabyo biragoye. Mugabe yugiza kuka kibavuga uti Mana ni wowe kundengera nuwazanga ubone ko wavuye muri Eklezia nubona ngo nuwazanga ubone ko wavumwe mu rugo hakunaniye no ubona zamba bazizimana ukibona musi musara wa Kristo nawe uri kwisi yose uri kwisi yose. Ico gihe cyazira ijambo kwigenga mukama cyaza ati mwana wanje ndagutora ni nka kujya kwa Paulo nta muntu yari kumwimika n'ibyakundi Imana yamurungitse ngo muri Saudi nta muntu yari kumwimika n'ibyakunda kuko Paulo abamubona bose baramutinya ataje kutwica. Rero abana Imana nibatorera muri Eklezia mugaca muri ya doctrine ngo nta wituma mwebwe nyene muzoba mutsibiye irembo ry'Imana. Kubwiyo mpamvu rero umva ingene Bibiliya ivuga iravuze ngo nimwumvirize mwebwe mutwara igihugu namwebwe bakuru bishengero nimutega amatwi. Ibi ndi kubivuga
kubera hari umwana w'Imana yavutse mu muryango uroga, hari umwana w'Imana yavutse mu muryango w'abasambanyi, ndetse nawe yanasambanye, ndetse yaranafunzwe, ndetse aranafungurwa cyangwa no mu gasho n'uwo mwanya yakuye n'ubumuga no mu bitaro muri uyu mwanya. Mbwa nibisigura ko Imana yaherewe muri we, kuko Bibiliya iravuga muzasome muri Isaya ngo nagashitsi ngo icicumi cyagashitsi nico nzongera kuvyura ngo kandi nteriteka igihugu canje, sibyo? Ako kantu rero ako gashitsi gashura kuzibirwa n'igicaniro c'idini, simvuze ngo ni idini runaka mere muri Ecclesia ndabandanije naye kubera none Ecclesia doctrine yayo umwe wese uwimitswe ashobora kuvuga ati jani mu paruwasi ntwaraye ndashaka kuryogora na rwanje nikaze ngana nikangaye bate bucece, ariko ni nawe umarira Imana hava ama paruwasi yose barimo muri rwanje mugabo nuko mutazi ngene zavutse intambara yarabaye. Kugiye amamvu rango mwabami namwe mwabatwara ngo namwe bwa mwabakozi b'Imana mwabakuru bishengero ni mubyumva kakana ngo mu buzima bwawe ntukareke umwana umugore mwene wanyu cyangwa umugenzi ngo akugendereko. Iyo uri Kristo wisobanukiwe ukagomba gucika isakuru kirazira kureka umuntu ngo akugendereko. Niyo yaba umugabo yakwabiriye uri umugore mu buryo bw'umubiri ubundi mu buryo bw'umwuka mu ka Kristo wakwerewe igorogota. Kugiye amamvu uri umugeni wa Kristo nufate iby'umubiri cyose n'iby'umutima ukagira umuvango wuzuzinda. Yego Imana ngo nayo yigatse kugaburira Eliya ngo ibyo kujya ngo Eliya ngo bimumaze iminsi 40 n'amajoro 40 nakambabwira ko Eliya ari mu gihe cy'ukwimika nawe yaravuye arataha yongeye kugaruka yavutse mu ndi muntu yitwa Yohana Batista, Yohana Matayo 11, sibyo? Si Kristo yabyivugiye, si Kristo yabyivugiye ngo bumva ni bumva byashoboye ngo bumva ni bumva ya mutima yagira ama Ecclesia. Ubundi mukwiye gukanura amaso mukakira ubwami bw'Imana bukaba muri mwe, kuko uyu munsi niyo wowe utaba wanumye utaba wanyimitse n'ibiganza byawe nanje twaba dupfuye ikinore n'abamwimukuru n'abamugiziki. Niyo mpamvu tutohuriza kukuri kwa Bibiliya abana bisi bazi guhuriza ku ruboge bagahuriza ku busambanyi. Niyihe imitima wigaruriye ko ari ya mitima izakuba ugakubitwa izidagira uko zingana mujavuga ngo ngone sinda zitinya ngo nubundi warapfuye n'ubundi mu biro zambara uwo mubisha kubugenda niyo waragize impanuka ngiyo nagize nari kugucira gace gatoya nako ataye wagize reka ndeke kukubwira umubabaro kandi atawo wagize akaganda kubwira uyani uwo mubabaro ntuzowubwira cigisakuru kibigice. Umva ngo mu buzima bwa ntukareke umwana umugore mwene wanyu cyangwa umugenzi ngo akugendereko, ngo ntugahereze amatungo. Iyo Bibiliya ivuga umugenzi avuga ngo umugenzi w'igito ngo ameze nk'iki ngo ameze nk'indogobwe kuko indogobwe yatwaye Kristo. Ngo ntugahereze amatungo yawe ku wundi, ngo ntugahereze amatungo yawe ku wundi kugira ngo ntuzohave wicuza ngo wipfuze kuyasubirako. Reka mbabwire ikintu kimwe murazi kice bisigura guhereza ni kutagira ubwenge, ni kutagira ubwenge. Kwavuga uti ko bavuze ibi nuko, ko bavuze ibi nuko, ugasanga uri umukatolika ni were ku mupentekote. Nimba utereka umupentekote mu mizima nawe uzomubagisha intoki. Ko mwese muraba Kristo nta dini na rimwe nongera mbibabwira ritari mu mugeni wa Kristo. Ibindi byose muri henda ahubwo ibyo wakiriye ibyo wawe kuko uzobibatwa n'amasezerano rabo kugena ubishira mu ngiro. Shira mu ruzererezi kubera isoko rukibi nimusubire ubwo ruzengerezi ndi mu rukureho. Ngo ntugahereze amatungo yawe ku wundi kugira